Pozdrav ljudi, evo danas jedan mini test jedne legende Mercedes 190 2.0 dizel iz 89. godine, ali tako Vukaš? Tako je. Auto je prodat Vukašu na sređivanje i vlasnik još nije odlučio da li će ga prodat, možda hoće, možda neće. Uglavnom ako neko zainteresovan nek se javi, ostaćemo broj opis klipa, pa ako je neko mušterija, slobodno nek piše, nek zove. Međutim, ajde da prijeđemo malo oko auta, o čemu se radi. Dakle, Auto je uvežen 98. godine iz Njemačke, od tada je bio godinama vlasnika i evo, od prije godinu dana je kod mog prijatelja Nedeljka Dokića, ovom prilikom da ga pozdravim. Tako je, pozdravljam vlasnika i hvala što je stupio auto na snimanje. Sad, generalno se napravili smo neki krug, što se tiče limarije, auto je generalno u jako dobrom stanju, fali im poliranje, jedno da se vidi. Auto je garažiran bio svih ovih godina, napomenim i to. Ono što je najbitnije da nema korozije, međutim ima tu nekih estetike, kao što se vidi ovdje. Branik, to bi trebalo zamijeniti. Ima duboke lesne što se meni sviđa. Fali tu taj čep. Ima tu grbatina estetike. Ništa strašno. Ništa strašno, međutim što se tiče limarije, znate kakvi su i Mercedes generalno. On je baš dobar. Auto prvo je farb, dakle nikad nije lakiran, samo kaže treba poliranje. Kao što se vidi, tako da generalno je stanje, fali mu malo ljubav, jel? Ali ništa strašno, da ovdje trebalo promijeniti. Ima druga, znači vlasnik ima još 190 koja nije na prodaju i prebacio sa nje ovaj dio što fali. Da, čekaj sam da vidim, može li se biti ispod dole, ne znam kakvo je stanje. Koliko se može vidjeti, auto je generalno poprilično korektno stanje. Da malo prijeđemo na unutrašnjost automobila, kao što smo već rekli, 89. godina. Mane, naravno, godina radi svoje. Tapacirunzi. Ovdje. Sjedište je naravno poderano od ulaza. Volan je dobar. Mislim da volan nikad nije ni mijenjao, tako Vukaš? Tako je. Na sat je 422 s tim, da? Koliko se vidi, znači sat skinut sa 267, 523, a stavljen sa 382, 163. Tako da u stvari ovo auto ima, znači sad je neki razlika, neki 40.000, znači, ima oko 310.000 otprilike. Tako nešto. Auto se jako fino vozi, sad smo napravili mali krug, napravit ćemo još jedan tabla. Odlično stanje. Nikad nije namazano ničim, znači. Da, auto je garažirano, nije bilo potrebe. Automatik, što je jako bitno, fino se vozi. Tu znači sjedište, odlično stanje. Nebo također. Da, nebo, hvala što smo napomenuli, nebo je baš dobro stanje. Auto nije pušački. Nikad nije cigareta zapaljena u autu. A bar nije kod ovog vlasnika prije ne znam. Ajde malo zadnju klupu. Kao što rekoš, tapacirunzi, zdravo su za mijenjanje, mislim skoro svi. Tako je. Zadnja klupa, samo dubinsko pranje. Zadnja klupa, odlično. Da, ovi tapacirung, znači zadnja desna vrata, tapacirung, svi tapacirunzi su za mijenjanje. To, vidimo malo što ima u gepeku. Antena, vjerojatno neka koja se izvlačila, više se ne izvlači, radija nema. Trokut fabrički. Lim poprilično, evo ga, mislim da je ovo stari sat. Jeste, 267.000, 223 km. To je to. Znači, dakle, on ima nekih oko 310 realnih. Originalnih. Evo malo digramo tapacirung. Rezivni točak. Limarijski, stvarno dobro stanje, baš. Inače, ovaj Mercedes je ovo fabrički, mislim da ovo nije rađeno. Mislim da svi dan sigu ovdje. Tako je. To je to. Ima ovdje malo. Ništa strašno, Ništa strašno, samo površinski, ovo se dalo srediti. Hajde malo kakav je pod haubom. Taj famozni 2.0 dizel. 53 kW. 53 kW, jo, ne poderi što kažu. Ne uništi. Kažu može bez vode, može bez ulja. Nećemo to pokušavati, ali generalno za svoje godište, znači 89. godina, on je 30, skoro 37 godina. Ima tu neki masnoća, nije to auto nikad lakirano, mazano.
sređiva nešto posebno, samo znači održavanje. Samo da napomenem, vlasnik je isključivo rekao da nije tijelo pere motor, da ništa licka, znači se vidi stvarno stanje. Ovdje fali ona zaštita, ali dobro, to se da srediti. Ništa strašno. Kome treba. Motorić fino pali, sad ćemo ga malo pali pa ćemo čuti zvuk. Čisto da osjetite to brektanje jednog Mercedesa. Evo može pokašati. Može? To je taj karakteristični zvuk tog motora. Automobil stvarno fino radi, još je relativno hladan jer nismo ga nešto vozali, sad smo ošli do Pravone, saprali smo ga na brzinu i to je to. To je neka bila vožnja 2 minuta. Ništa ljudi, idemo napravimo jedan krug pa da vidimo kako se ponaša auto u vožnji. Palimo Mercedesa u P. Inače mislimo da jedan grijač ne radi, pa da zato onako malo teže pali. Mjenjač, da prvo si imao mjenjač. Mjenjač upada u brzine bukvalno prstom jedne ruke. Ne trza u dešte kad je, što je. Znači bukvalno mjenjač kao da je robot, tako se ponaša, eto, iskreno. Dobro. Ja vidim sad grijač i dalje radi, vjerojatno je greška neka relija. Pogašće se ovo, vjerojatno. Mislim se gasio par puta. Vidjet ćemo sad u videu. Da, mjenjač je 4 brzine, to da napomenemo. Tako je. Ja ne znam ima li uopšte 5 brzina mjenjač za ovaj auto, nisam siguran. Što se tiče automatika, nisam neki poznavalac Mercedesa, to već ima čovjek iz Banja Luke koji se bavi sad i nećemo se miješati čovjek u posao, svi znamo kome se radi, tako da njemu se obrata za te neki Evo pogasio lampice grijača. detaljniji stvar, pogasio lampice grijača. Fino ide, više se. Ovo sad misli da je trenutno druga brzina, što je zanimljivo isto kod Mercedesa ovdje, znači Desni elektronski desni elektronski retrovizor i radi, a lijevi samo ručno može se otmesti. To je inače tako To je kod starih Mercedesa karakteristično. Da. Neka eto. Što se tiče trapa, auto bukvalno plovi, a što plovi auto, znači sicev su, znači sve amortizuje. Nisu se osud, onaj dio kako se kod njih zna osud. Ima ih dao, možda je automatik, to je obična stvar. Bukvalno auto za neku laganu, finu vožnju. I za uživanje. Za uživanje, bez stresa. Sad, i Vukašin se lomi, možda njemu kupio auto, nije siguran. Prija zbog ruke, zbog mog stanja zdravstvenog. Što ima malo problem sa rukom, pa mu odgovara automatike. Evo iskreno, znači auto ima skoro koliko, 40, znači 37 godina. Evo mjenjač, znači nema trzanja pri šaltanju. Nema trzanja, vozi se odlično, znači vozi se dosta ljepše od nekih novih automobila. I dosta je kvalitetniji od novih automobila. Da. Iskreno, ako ne traži neke sportske performanse, nešto ko voli neku laganu opuštenu vožnju, mada imamo snage za potegnuti. I tekako. Tako, sad ću malo testirati, pak je u nasilju, nećemo ništa da forsiramo. Automobil, stvarno uživanje za vožnju. Plovidba. Ne znam još što vam rekao, da sjerva, kao klasika. To radi sve, mislim da ima ja ABS-a, ima. Mislim sam vidio motorče da ABS-a. Moguće, nisam siguran. Sva 4 diska, naravno. Samo polako ovdje ima ova. A ima ovdje jednu veliku rupu. Ali ništa ne osjeti se bukvalno. Jedno što se mene ne sviđa, bukvalno, znači noge mi udaraju u volan. Sada ovo sjedište može još malo spustiti, ja ne znam, ali otprilike neka mana, sjedi se poprilično nisko, eto. Ja nisam baš ljubitelj tog niskog sjedinja, više volim da je malo podignuto, ali što se tiče preglednost je fantastična, znači sve se vidi, auto je stvarno izuzetno pregledan. Ima tu zvijezdu naprijed, znači bez nje nije Mercedes, nišan je nišan. Po njoj se ravnate. I jako je praktičan, znate gdje je kraj automobila, tako da kad se parkirate ne osjeti rupi.
ništa. Ne znam da li je rađe nešto na trapu, stvarno za pohvalu. Mislim da je održava redovno što se tiče logična stvar, ali Trap je za pohvalu, svaku pohvalu. jedina mana što nema šibera, ali nećemo tražiti mane, ali ipak je wall timer. Ali eto, Moj Audi ima šiber, ali i ne koristi se nešto. Inače, kad smo kod Audija, sad je malo kod majstora, bilo neki mehaničkih problema, ali to ćemo vam pričati, sređuje se, pa mislim da će ove sedmice auto biti gotov, to jest već je gotov, međutim probava se još. Testira se da ima to, pa kad se sredi, reći vam šta je bilo, malo ćemo pričati, nabavili smo neki dodataka za njega, pa tako. Stop znak, sad ćemo malo testirati ubrzanje. Pustimo Golfa. Samo da izađe malo iz nasilja pa ćemo čisto to malo da se vidi. Znači, auto plovi, majke. Stvarno puštajuća vožnja. Nema nikakvih cvrčaka, ništa se ne čuje, ništa ne lupa. Dosta novih auta, plastike zvrčije lupaju, ne vira se ovdje bukvalno ništa. Kvalitet ovih prekidača, tačno ostaje se ona težina pod rukom. Dobro, trebalo ovdje srediti, i to je mana. A dobro, mislim, ima sitnica, ali sve to je estetika, ništa to nije opasno. Samo da pustimo ovu škodicu pa ću malo čisto neko ubrzanje 0 do 60 ili tako. Nebitno, ništa nećemo naglo da lomimo. Snimali sat. Dakle, pun gas, malo naglo šalta na jačijem gasu. Mislim da možda trebalo promijeniti ulje menjač. Neko moje mišljenje, ali eto. Kaže, kome treba nešto brže jače od ovog, taj mislim da ima nekih problema. Da, samo kad smo kod ovog videa, Jugo će vjerojatno biti na prodaju, tako će biti otvoren poseban video kako bih uzeo ovaj auto, jel tako? Eto, to samo napomenem. Jugo je u garažu, neki dan je upaljen nakon 2 mjeseca, bez ikakvih problema je auto upalilo. Autom ćemo neke druge prilike u videu. To je to drugar. Imao sam poziv pa morao sam prekinuti snimanje. Restan, da li vi kupili automobil, kako vam se čini, koliko on vrijedi po vama. To je to, ostavite neka svoja mišljenja, ako ste ga posjedovali, restan neka svoje iskustva. Pa se čujemo, vidimo neko narednom videu. Pozdrav!